Bismillahirrahmanirrahim. Evaluate limit x approaches infinity 3 minus 2x over third 4x squared minus 5. Okay. For this question, let's say if we use direct substitution, we substitute infinity into whatever x. So we will have infinity over infinity, which is indeterminate form. Okay, so kalau dapat infinity over infinity means that kita tak boleh guna direct substitution. So what should we do if after using direct substitution, the answer give infinity over infinity and then we have radical in either numerator or denominator. Okay, so caranya ialah from the given question, we look at the highest power of x in numerator and denominator. Okay, so we need to factorize highest power of x in numerator and denominator. So yang atas ni oleh sebab highest power of x adalah x. Okay, so kita perlu factorize x. So in bracket kita perlu darab dengan, untuk dapatkan 3 kita perlu darab dengan 3 over x. So that when we expand, boleh potong x yang ni dengan x yang bawah, so dapat semula 3. And then minus, darab x dengan 2, dapat semula 2x. Okay, make sure bila kita expand, dapat semula yang atas sebab simbol kat sini adalah equal. Okay, yang bawah, highest power of x in denominator adalah x squared. So kita factorize x squared, in bracket jadi 4 sebab x squared times 4 dapat semula 4x squared, and then minus yang 5 ni akan jadi 5 over x squared sebab kalau darab semula akan boleh potong x squared here and x squared in denominator here, so dapat semula 5. Okay, alright, and then lepas awak dah double check, okay, sampai sini yang bahagian bawah ni, yang third ni, awak boleh split third sebab hubungan dalam third tu adalah darab. So, kita boleh pecahkan dia. Okay. And then, untuk yang third x squared ni, kalau soalannya limit x approaches positive infinity. So, third x squared ni, awak jangan potong third dengan squared sebab kalau soalan tu negative infinity, agak bahaya. Okay. So, to be safe, better awak tulis dulu third x squared ini equals to modulus x. Dan modulus x, actually dia boleh positif or negatif. Tapi untuk soalan limit x approaches positive infinity, kita akan tulis modulus x equals to positive x. Okay. So, dari sini, okay, third x squared ni, kita tukar kepada modulus x. Yang lain tu ikut saja seperti asal. And then modulus x ni kita akan tulis sebagai x. Okay. Okay, ini kalau soalannya limit x approaches positive infinity. So yang third x squared ni, mula-mula kita tukarkan dulu kepada modulus x. And then modulus x ni kita tukarkan kepada positif x. Okay. So bahagian yang ni awak kena hati-hatilah. Okay, menggunakan teorem yang ni. Okay. Okay, kalau soalan limit x approaches negative infinity, kita still akan pecahkan kepada third x squared. Okay. Dan third x squared pun kita akan tulis sebagai modulus x. Tetapi modulus x kita akan tulis sebagai negatif x kalau soalannya limit x approaches negative infinity. Sebab itulah awak tak boleh potong terus third dengan kuasa 2 sebab dikhawatiri kalau potong awak akan dapat positif x. Sedangkan kalau soalan limit x approaches negative infinity sebenarnya adalah negatif x. Okay. Tapi untuk kes yang ini, sebab limit x approaches positive infinity, so kita akan tulis third x squared equals to modulus x and equals to positive x. Alright. Okay, and then sampai sini kita boleh simplify x atas dengan x bawah.
Okay, and then after we simplify, so we have limit x approaches infinity. Yang atas tinggal 3 over x minus 2. Yang bawah tinggal cert 4 minus 5 over x squared. Okay. Alright, and then lepas tu kita boleh substitute infinity into variable x. Okay. So when we substitute, no more limit. Tadi kita perlu tulis limit. Okay, perkataan limit. Sehinggalah kita substitute, barulah hilang limit. Okay. Okay, and then under theorem of limit, any values divided by infinity will approaches 0. Okay, so we can write 0 minus 2 over cert 4 minus 0. Okay, so we have negative 2 over square root of 4. Okay, negative 2 over square root of 4 adalah 2. And then the final answer equals to negative 1. Okay, negative 2 over 2 equals to negative 1. So this is the final answer for this question. Asal tadi, kalau awak direct guna substitution, awak akan dapat infinity over infinity. Tapi bila kita factorize dulu highest power of x, kita gunakan theorem yang ni, so akhirnya final answer adalah negative 1. Okay. To confirm your answer, awak boleh check guna symbollab.com. Masukkan syntax limit x approaches infinity 3 minus 2x over square root of 4x squared minus 5. And then press enter, dapatlah output negative 1. Okay, and then compare, sama kan? So means that jawapan yang ni betul. Okay.